Dostlar, assalamu alaikum. Bugün Özkan Aka'nın үйüne geldim. Bugün Özkan Aka'dan güçlü atlar çıkat dostlar. Ulaqtın atları çıkat. Özkan Aka men köpten beri görüşele gelek toydan keyin. Bu birinci at. Жақсылап байқап тұрасыздар. Biz malumatты алабыз. Özkan Aka qandayсыз? Жақсы көрміз, Тынчсыз бі? Тойларды өткізіп алдыңыз бі? Тынч аман? қаласа. Дем алып қалдыңыз бі? Той жақсы өттік. Ел бар, жұрт бар екен. Соны өткіздік. Күнім ашық болды. Бардық адамның көңілін алған әрекет қылдым. Негізінен өзі зор болды. Айтқандай улақ қылып бердіңіз, да? Жақсы болды. Сон болды. Елілеттемін жақсы екен. Қолдан келші әрекет қылдым бардым. Ешкімді қапа қылған әрекет қылдым да. Özkan Aka, бүгін 4 ат шығады дедіңіз, қандай аттар шығады бұл? Құда қаласа жақсы аттар бар, içinde әр қылы бар. 5 ат бар өзі. 5 ат. Бірөөсі аз сатылып кетті. Бірөөсі сатылып кетті. Az сенгейше сатылып кетті. Оны тұрады алам азыр, чарасы. Жақсы. 4 ат демек. Ondan mı birinci attın malumatını berele? No, birinci ne olsa uşun boyun tartalabım da hazır. Ne yaşı boyunca 4 asıydı. 4 ası. Özü bizden Koçkaratan'ın atı bu. Koçkaratan'ın atı 3 yıl ayarda жүрген. Hali ulaq çapağın adamlar inin жүрген atlar mı? Ama şu bazardan aldım bunu. Bir 10 gün aşıp kaldı. Toydan aldım alağım ne? Kuştu atı gene? Bol fiyat oda durur mu? Bazardan alındı. Bazardan aldım. Yaşı 4 ası. 4 ası bolğanda 8 yaş bolup kalat gene? Bu qanday oldu? Bazardan alganda payda berет эле? Bazarda talaş bolu alındı. Talaş bolu alınıp o yerde 30 000 son payda verdiler, berbey ak eken da. Ama bir ulaqqa sal gördüm, hareketli жақсы eкен. Mayli ulaq çapay жүрген adamlar da жүрген. Büröt olsa zor nese eken da böyle. Hikaye olan adam palvan var. Tabii kıçımıдағы Joğun, jolpu. Özüzden эле жылқылардан aka? Kırgız жылқы. Ulan Karabay, özünün жылқы, Koçkaratan'ın жылқысы. Dostlar, Bosa aytat da? Tanıған білгендер жазып қалтырасыздар. Аттың қабағы, көкірегі. Бұты қол таза екен Özkan Aka? Бұты қол таза. Мына өгінім нерін. Тай. Мына жерінің пөртері ұру алды өң шығарған. Az айып алды. Өз қолғайым раса жоғыш аткен. Нары бұрып сәкен бастыршы чатқа аяқтарыдағы генен екен достар. Қараңыздар. Өте күшті жылқ. Бұты қолы ең көрін палван өте. Палван екен. Demek 30 000 paydasına vermediniz bazarda. Paydasına vermedim yani. Bağısını kança tep çıkarasız? Bağısın 250. Mınakey. Dostlar, 250 000. Biraz kemi bolot deydi. Negizden daha күшті жылқы eкен. Құда қаласа gelip daha görüyorlar. Bu birinci at oldu. Özü kurştağından yürüyüşem tez, öte tez. O şolcaktan bir koy verip koyasın bu kama. No uzakırakka bardağı bir koy ver. Tezligin görsetöylü. Hamçını alalım, çapmın da kişine. Naraka. Hayra burasında. Narı çap. Şuraya. Oldu bir yer vurayım. Gitti. O şolcakta koy ver. Ne kaçaktı? Dedi. Koko tavuğu mu ya? Oldu geliver. Negizden tez eken at. 250 000 so'm dostlar. Şurada durun da tutuq oluyor, ne gideceğim tartı onunla. Kafalar ya yaman giyinmiyor. Bu birinci atımız oldu. Ulaqa sezonga at izlegende görөсүздөр. Экинчи атка деле, биринчи аттын деле ишин кыла турган кычымы бар экен аттын. Анан алеңинти бирөө жетелеп тегерентет го. Жон катты айланат. Анан али ичине кирип алганда топту айланганда зор айланат экен да, калп кетет экен. Тураттың, Достор, бул birinci atımız uzak tartılıp gitti.
Эми калган аттарды көрөлү. Мына 250 миң сом кеми бар. Карап койчу эмне болду? Сургоян. Озун каппай. Өскөн ака? Бул кайсы досуңуздун аты эле бул? Котонбайда Эдик деген досум бар ошол. Сургоян. Далилдер менен бар. Мына кече күнү мен улакта жүрсөм мага чалып калды. Срочно сатыла турган болуп калды деп. Анан сизге чалдым го. Барып бүтүрдүңүз өзүңүз. Ооба. Мына бүгүн элге салып атабыз кайра. Болду ушундай токтоңчу. Бу жашы кандай экен Өскөн ака? Жашы 4 асый азыр. 4 асый. 8 жаш бул дагы. Ооба, бул дагы. Ден соолугу буту колу таза экен. Жеген ишкен ден соолугу зор. Жооштаган кен. Неде бошонуп кет. Этеме не тап кен. Колго дагы жоош тең, а? Дагы жоош. Бою канча чыгат Өскөн ака ушунун? Бой 1.60га жетпейт да? 1.60га жетпейт. 1.55 плюс. Ооба. 1.60га жетпейт бу. Мына былтыры экен же эрте жазда экен. Өзө семиз эле да, курукта турган экен эле. Бу үйүрү бар бунун, а? Айгырда жүргөн да бу. Достор, жакындан да каш кабагын көрсөтөйүн да. Моюну, көкүрөк төшү, буту колу. Демек 4 асый. Бою 1.55 плюс. Сургоён экендигине далил жетиштүү. Өскөн аканын өзүнүн жакын эле досунун аты. Баасы канча деп чыгат Өскөн ака бунун? Баасын булгун деле 250 миң сом. 250 миң сом. Мынакей. Достор, улака бу чабылган эмес. Үйүрдө жүргөн ат. Үйүргө ат издегендер болсо Сургоёнду көрөсүздөр. Канча жыл үйүрдө жүргөн дедиңиз ака? Быйыл жүрт айгырда. 2 жыл ага чейин курукта турган ат да. Досум бак эле мен жүрөм. Өзү семиз эле. Аз жарым эси калтыр айгырдан кийин. Мына. Ушундай ат болду. Бул экинчи ат. Достор, мынакей Өскөн аканын 3-чү аты. Мына чекир уруктан экен. Кудай буйруса катуу, жанагы тараң деп коет го. Ошондой аттардан булар. Айтмастан. Кой берчи. О, нараракка барып бир кой берчи. Ундан тез. Кетти. Аха. Мына. Жерлерди казып ыргытты. Кой бер ошол жактан. Улактан оны. Мен качып чыгат, катып чыгат улактан. Илештирбейби? Өзү түшүп кала берген да былтыр. Келип берген элечи. Улак, эледен улак бүтөп чыкканда түшүп калат. Бул көптөр турат да карабы курсакта. Жакшы. Жашы канча болду Өскөн ака бунун? Азыр 3 асый. 3 асый. 2 асыйын алып келем да. Ошондо 6 жашта экен да? 6 жашта. Улагы зор бака? Улагы өтө жиндим го. Мына өзү түшүп кала берип былтыр алып келип берсем. Келеси дагы зор барат. Укам, буруп туруп дагы бир кой берчи. Жаныбар. Мингенде чоңоюп кетет экен, а? Түшсөң башкача, минсең башкача экен да, мына куйруктарындагы көтөрүп. Жакшы. Ишеничтүү ат Өскөн ака? Лохасы уят кылбайт мен. Болду ушундай токтой. Барышам жинди. Качышам жинди. Мунун себеби былтырлар өзүм чапкам да. Достор. Тишиндагы ачып көрсөтүп турат экен өзү. Аны учат. Яман али пештип атта гажыр жылкы, яман гажыр жылкы. Буту колу. Бу али Кашкадария, Суркандariялыктар чабат али улакта. Яладан чыгып таштайт экен да алар. Ошондой өтө жинди да алар. Достор, чекир урук. Бу баасы канча болот Өскөн ака? Мунда ошо 250.
Azırak hem var mı? Nakey. 3 attın teң baası 250 mingge koyuldu. Kemi bar 3 teң. Birincisi dağı güçlü atken. Ekinçisi surgoyon boldu. Mına üçüncüsü çekir uruk. Бұл çekir uruktu men daha көп tartıp жүрөm. Bilgender, bağlagandar balayt. Негизиле катуу жылкы. Мына азыр айтып атат, Өскөн ака дагы алдабайт бирөөнү, күйгүзбөйт. Кудай кааласа, ишеничтүү ишеничтүү аттар. Өскөн ака, бу boyunu tartkansızbı bunun? Boy 1.50'den üstü de kem emez. 1.50 hem değil ha? 1.50 değil, 1.50. 1.50. 1.50'ye tartı alıversin. Yok, bunday joğun, peştü, üstü tolu, göçmer atlar bolat bular. Nары beri çuruk atıp daha görsettik koldan gelişince malumat alıp verdik. Oradan aylandırıcı mı day? Kuruk kılıp. Aylandırır katı atı. Bir yaka. Turgan atsa mı gösterdi? Yaxşı, oldu. Ha dostlar. 250 ming kemi var boldu, bar jok. Kayсы biri jaksa mына ekrandağı nomerge çalasızlar. Kalganın Өскөн ака менен кеңири сүйлөшүп келише бересиздер. Өскөн ака кандай жака болсо деле алып барып жеткизип бере берет. Bundan murun dagы bir çekirdi Özbekistan'a sattınız ha? Rahmat ayttıbı? Ооба. Mına dostlar. Toydu oldun ötkür berdik ha. Ооба. Bunu dele ошо таныштары бар. Границадан өткүр берет эгерде. Өзбекстандан клиент болсо. Ата өзүбүзгөр алып чапкан жакшы мынунчу. Булак өтө жинди муну. Ооба, эми билген Жаш бала, жерден алган балдар болсочу. Зор жүгүрөт мына. Эми мактап сатчы эмес. Чаап көрүшөт да. Ооба, негизи ат көп. Жакшы ишеничтүү ат табыш кыйын болот достlar. Айгырдан бар мунун, айгырдан жүргөн. Үйрү дагы бар экен. Assalamu alaikum, rahmatullah ve barakat. Bugünkü çağrılış Özkan Aka'nın үйүнөн boldu, Nokende. 4-cü attı, Özkan Aka özü minip çıktı. Malumatı Aka seyret. Bu Kırgız yılkı dediniz mi? Kırgız yılkı, taza kırgız yılkı. Bu tügü şu Toskal'dan çıkan yılkının urukları. Şu Toskal'da Abdullah degen aka vardı, şu Torat'ının uruğuna. Şundan baldarından biri 5 adam var, ondan uşakta ayırılan balasını alıp gelip levin yolda koygan. Şalattın uruğa. Bunun akelerde çoğun pullarga satılıp жүрgөн деп. Ova, çoğun pullarga ketken. Şerikleri dağılar var, eko hem çoğun pulga ketken. Pul şundayız. Taza kandı yılkı. Boyu dağı biyik eken ha çoğun. Özkan Aka, nары beri görsetіңчü? Attın жылоолорун. Ha boldu. Özkan Aka, bu ulak gördü mü bu? Bunu geçe bazarında çoğulaka bardın mı? Kanday rezultat kıldı? Gelesi жақшыген аракатчы. Ана жерде жиын өтө чоң болду. Али оно бизде жөмөлөдө Мукаш деген жаш палван бар али. Ошо минип ошо чоң жыйындайм эки жолу не кылды. Бирисинде түтөп чыгып жүрүп койду. Кийинкисинде али көпчүлүк раса тута алмай болду. Жүктөп аткан жерден алды жүрдү. Ошо чоң жыйындайм жакшы аракет кылды барды. Мынакей достор. Boyu çoğun, malumatını uqtыңыздар. Özkan Aka'dan 4-cü at bolup çıktı. Densolluğu putuğolu taza aka. Zor gem. Attın kavağı. Жаңасы ем, расалигине. Өсө турган мал. 4 жаш экен да. Жаңасы. Kavağı, kökürögü, buttары. Buttары taza eken. Tezligi dağı tez eken attı. Bunun bağısı kança болады Özkan Aka? Bağısı 190 ming so'm kam var. 190 ming. Oho, mına жеңил çıktı ушул. Taza kandı. Akeleri büyük çoğun pullarga ketip жүргөн экен. Эми бирөөнүн колуна келип арзандайт, бирөөнүн колунан кымбаттайт дейт.
Өскөн ака пайдасына иш кылып жүрөт. Кимге жаккан болсо чала бересиздер. Бул 4-үнчүсү. Кой бериң ошол жака дагы. Жаным. Оң күлүү келет. Өскөн ака, Сіз зор екен да жақсы ұмтылады енді. эми бир жакшы адам алып, ат кылып алып, мына минип жүрсүн. Содаңызга береке болсун, ака. Ушундай жакшы аттарды элге тартуулап, эл менен иштешип жүрө бериң. Эл менен иштеш да кыйын. Бирөө жакшы сүйлөйт, бирөө жаман сүйлөйт экен. Главный жанагы алган адамдар разы болсо болду, ака. Шумаға чейин сатқан аттардан ешкім наразы болу элек қой. Бар эле. Бар эле, рахмат айт. Бар эле, ат берди атат бардыгы. Булар дагы бүгүн элге салынды. Баарынын соодасын берип, ээлерин таап кетсин, ака.